somos Billovers. Daj, radim što mogu. Opusti se, Matijas. Moraš izgledat apsolutno prekrasno, jer će Herman pronaći nekog boljeg. Moj Bože, dosta pritisaka, eksplodirat ću. Vidi, rekao sam ti da nemamo love. Danas sam morao doći busom jer nisam imao novaca za gorivo. Shvaćaš li koliko je nedostojanstveno voziti se busom? Ne. Onda već jednom isplaniraj to vinčanje. Sve je zbog onog derišta, uvijek je tamo, uvijek je između nas u sredini. Hermaniju voli, a ona me mrzi od da... Slušaj me pažljivo. Moraš biti jako draga, vrlo suosjećena, puna razumijevanja, ponašaj se majčinski. Da možda promijenim frizuru, da bude više majčinska, crvena, a? Mili, zašto izgledaš tako tužno? Ne sada, Jade. Onda kada, kćeri, vrijeme teče? Čeri. Da, kćeri, djevojčice, samo pokušavam pronaći način da se zbližimo. A da staviš manje parfema? Iz Francuske je, draga. Aqua di Jade, a tvoj? U stvari koristim Aqua di sapun. Ajoj, Violeta, molim te, ne podnosim tvoju drskovitost. Drskovitost. Drskost, mislim da se kaže. Vidiš, upravo to. Evo, opet tebe. Ali to je nebitno, ti možeš biti takva koliko god želiš, jer ja te svejedno jako volim, znaš? Onda i ja tebe trebam voljeti. Ne, ali morat ćeš, jer nećeš imati izbora. O čemu ti? O, ljubavi, tvoj otac i ja planiramo vjenčanje. Što? Što? Jade! Shvaćaš li da si neprimjetna kao slon? Ma ti nastavi s uvredama i nećeš vjerovati kako ćeš me vidjeti. Gospodična Jade. Samo budi svoja. Ne, samo budi normalna. Ramažo! Da, zdravo. Pokušao sam doći do vašeg računovođe i... O to, dali smo mu otkaz, ne brini. O, razumijem. Pa ako je tako, direktno ću s vama razgovarati o tih 50.000. O, molim te, Ramažo, hajde. Znaš da ne volim razgovarati o novcu i takvim stvarima. Zašto ne bismo kasnije uz čaj razgovarali o tome? Ja sređujem financije za gospodina Hermana. Da toliko sređuješ svoje lice koliko sređuješ financije, izgledao bi super. Što ne valja? Znaš što bi mogao probati? Maska za lice od crva. Ona će napraviti tvojem licu ovo. Humus crva? Upravo to. Hvala na savjetu. Vratimo se sad poslu. Imate li vas dvoje financijskih problema? Financijski problemi? Što nije u redu? Ne, sve je u redu, ljubavi. Samo sam Ramažu pisala ček od 50.000 koje si ti obzirno uložio za mene. Primate čekove, jel da? Da, u redu je. Trebam na kratko razgovarati. Da, u redu, hvala. Bilo je odlično, Mati, jel da? Ne, jer kad pokušaju unovčiti taj ček, otkriće da nam je račun u banci u potpunosti prazan. To će biti veliki problem. Da, veliki problem.